Asante sana, Your Excellency. Bwana sifiwe. God is good. Kikolenji nyukinyo machomege senge, kituyo senge ak sakitiek. Rani kelelen chome Kiptayat. Twende kasi DJ. Akasome kirabai tugul pamoja ketaji His Excellency kumyenga. Oleji neutko leo. Eye. Amaje wakas Kipsengwet kole kimite rani nyumbani. Lete makofi mzuri. Kaso. Wale chome nebo mani. Bongo iwe Jehova. Egi ya Kipsengwet angwanywe. Itinye rani laitoriat. Nebunu kalenjino. Anokas ke kutinyono. Agora vai nebo man. Amajaira baje unon. Amuka ko jorge Kipsengwet. Bongo Your Excellency. As First Lady. Agondo ikche kimi tugul kibagenge. Eye. Werchino. Kaso. Kige bunu yello. Age bendi yello. Kiga mutu Kiptayat. Bongo iwe Jehova. Amungi saberani sigegero. Igerera chamnya cheno. Chegiriya chigalenjin. Your Excellency, try what the dance niginye. Igilenje bole. Jai kidogo bole. Bole bole tu. Hey. Eye kara ngasi. Twende kidogo. Asante. Ehe. Amaje jula utkalo. Akita kile mi Excellency. Oberur. Sigondo chiamani. Oberur kabisa. Bongo iwe Kiptayat. Kichomi nebo mano. Age mwa ungongoi. Asante sana. Thank you very much. Bongo DJ. God bless you. Thank you. Asante sana Mr. Israel. Sasa nitamrudishia program kwa Reverend Kirwa ili aendelee.